ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Kuri uyu munsi hibukwa imyaka 27 Genocide yabaye mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yagarutse ku kibazo cy'inyito yayo. People are struggling to call it now genocide against the Tutsi, but the problem of abakirwana no kuyita Genocide Yakorewe Abatutsi. Iki kibazo cy'inyito cyanatangiye kuva kera cyane mu 1994, ibihugu bimwe byanga kuyita Genocide. N'ubu haracyari igihugu kimwe cyangwa bibiri byarahiye kudakoresha inyito Genocide Yakorewe Abatutsi. Amashami abiri y'umuryango w'abibumbye aravuga ko hafi 1/3 cy'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugarijwe n'inzara ikomeye. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yavuze ko Laurent Gbagbo wigeze kuyobora icyo gihugu na Charles Blé Goudé wari inkoramutima ye bemerewe kugaruka mu gihugu nyuma yaho bahanaguriweho burundu ibyaha byibasira inyoko muntu. Turafite n'ikiganiro cy'abagore ndetse n'ibisubizo byanyu ku bibazo byanyu ku ndwara ya coronavirus. Muri mwese kazi mu makuru yo kuri wa gatatu itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Njyumva maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, n'amakuru atugezaho hariwe mu rugo muri gahunda yo kumira icyorezo cy'indwara ya COVID-19. Urakoze Jacques. Urwego EMA mu mpine rugenzura ikoreshwa ry'imiti mu Burayi rwavuze ko kuvura kw'amaraso bitamenyerewe bigomba gukirwa ku rutonde rw'ingaruka zishobora guterwa n'urukingo rwa AstraZeneca, ariko ko inyungu ziruta ibyago rushobora gutera. Umuyobozi wa EMA Emery Cook yavuze ko urukingo rwerekanye ko rushoboye gukingira COVID-19 rukarinda kuremba no kujyanwa mu bitaro kandi rukarinda ubuzima. Yavuze ko akanama gashinzwe ubuziranenge muri EMA katashoboye kugenzura impamvu zisanzwe zashobora gutera iryo vura ry'amaraso, nubwo ibi byagaragaye cyane ku bagore bafite imyaka iri munsi ya 60 y'amavuko. Yatangaje ko kimwe mu bisobanuro ari ukugira ubudahangarwa. Yavuze ko kandi ko ari ngombwa gukoresha urukingo kubera ko ibyago byo kwicwa na COVID-19 biruta ibyaterwa n'ingaruka z'urukingo. Hano mu Bwongereza abategetsi bazatanga urundi rukingo rero rusimbura AstraZeneca ku bantu bari munsi y'imyaka 30 nyuma y'isuzuma ry'uru rukingo. Urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imiti rwavuze ko inyungu ziruta ibyago rwatera mu bantu benshi, ariko rwavuze ko ku bakiri bato bo ibintu bikiri ku rwego rungana. Urwego rwavuze ko ivura ry'amaraso ryabonetse mu bantu 4 kuri miliyoni 1 mu bantu bose batewe igitonyanga cya AstraZeneca. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Taiwan yashinje Beijing guha Paraguay inkingo za coronavirus zakozwe n'Ubushinwa kugira ngo iyishyireho igitutu cyo gucana umubano n'iki kirwa. Joseph Wu yavuze ko inkingo zibarirwa muri za miliyoni zemerewe iki gihugu cyo ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo gifite umubare muke w'inkingo. Inkuru ya Will Ronaldo murayumva mu ijwi rya Prime ku magenge. Taiwan yagiriza Ubushinwa gukoresha incanco kugira ngo ice imigenderanire na kimwe mu bihugu bike byari bisigaye bigifite imigenderanire yuzuye n'ibyo zinga. Umushikiranganji wa mbere yavuze yuko Ubushinwa bwabwiye mu majambo atomoye Abanyeparaguay ko incanco bazozirungikirwa ari uko abategetsi babo bashize aho Ubushinwa bushaka, ubwo nabwo bukaba bufata ko Taiwan ari intara y'ico gihugu. Paraguay irahanzwe cyane n'ikiza cya coronavirus kandi hamaze kuba imyerekano iri mu ntureka yo kunegura ingene leta iri kwiritwara muri ico kibazo. Joseph Wu yavuze ko Taiwan yasabye ibindi bihugu kuba ari byo biha incanco ico gihugu cyo muri Amerika y'Epfo. Joseph Wu yavuze yuko Taiwan yasabye ibindi bihugu kuba ari byo biha incanco ico gihugu cyo muri Amerika y'Epfo. Ubuhindi bumaze kukirungikira incanco zingana n'ibihumbi 100. Iyi ni BBC Gahuza Miryango. Urayumva no kuri Kisura FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Perezida wa Cote d'Ivoire yavuze ko uwahoze ategeka igihugu Laurent Gbagbo n'inkoramutima ye Charles Blé Goudé bafite ubwisanzure bwo kugaruka mu gihugu nyuma yo guhanagurwaho burundu ibyaha byibasiye inyokomuntu. Alassane Ouattara yabivuze nyuma y'icyumweru urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwemeje umwanzuro w'urukiko wagize bwana Gbagbo mwere
ku rubanza rwibandaga ku bwicanyi bwakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2010. Abantu barenga 3,000 biciwe mu ntambara y'umwiryane yakurikiye amatora yo muri uwo mwaka. Bwana Gbagbo yanze kwegura ku butegetsi kandi yari yayatsinzwe. Azemererwa rero ibintu byose bihabwa abategetsi bahoze bayoboye Cote d'Ivoire. Irani yemeje amakuru avuga ko bumwe mu bwato bwayo bwakubiswe n'igisasu mu nyanja itukura mu gitero bikekwa ko cyagabwe na Israel. Inkuru ya Alan Johnston weyumva mu ijwi rya Yusuf Mugenzi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga i Tehran yavuze ko ari nta bantu bapfuye muri ubwo bwato. Yavuze ko ari ubwato busanzwe, ariko hari abavuze ko ubwo bwato bukoreshwa n'igisirikare cya Iran, bikaba bishoboka ko bukoreshwa mu kugemurira inyeshyamba zo muri Yemen zishyigikiwe na Iran. Ikinyamakuru The New York Times yavuze ko hari umuyobozi wa Amerika kitavuze izina wavuze ko Israeli yamenyesheje Amerika ko yarashe ubwo bwato ejo mu gitondo. Hashize iminsi havugwa amakuru y'ukuntu Iran na Israeli birasa ubwato bw'ibyo bihugu mu nyanja ya Red Sea. Ikigega mpuzamahanga gishinzwe imari ku isi IMF cyangwa FMI cyasabye ibihugu bikungahaye kureba uko byashyiraho umusoro ku mutungo mu gufasha kwishyura ikiguzi cyagiye ku cyorezo cya coronavirus. Iki gitekerezo kije mu isuzuma rya IMF rireba ubukungu bw'amaguverinoma ku isi yose. Ivuga ko ubusumbane bwagutse kuva virusi yashegesha ubukungu bw'isi kandi ko biboneye gusaba abahembwa menshi n'abafite ubukungu buri hejuru kwishyura menshi by'igihe gito. Uretse gusaba urwo ruhare mu kuzanzahura ubukungu, IMF kandi inasaba ko hacibwa umusoro ku cyo yita inyungu z'umurengera mu bucuruzi. Jacques Murisedio. Urakoze Prudence Ngyumva. Amakuru arambuye reka tuyahere mu Rwanda, aho perezida w'icyo gihugu Paul Kagame yayoboye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 27 Genocide yabaye muri icyo gihugu. Uyu munsi akaba hari umunsi wagenwe n'umuryango w'abibumbye ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe gutekereza kuri Genocide Yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Mu ijambo yavuze, Perezida Kagame yamaganye abantu cyangwa ibihugu bikomeje kwanga gukoresha imvugo Genocide Yakorewe Abatutsi. Yavuze ko ubutegetsi bwe butazahwema guhangana n'abahakana Genocide cyangwa se abayita ukundi. Inkuru irambuye yateguwe na Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Ijambo ry'umukuru w'igihugu ryamaze isaha yose risa n'iryari rigenewe abanyamahanga kuko igice kinini cyaryo yarivuze mu rurimi rw'icyongereza. Paul Kagame yikomye ibihugu atavuze amazina, yavuze ko byanze gukoresha imvugo Genocide Yakorewe Abatutsi, nyamara ariko byemejwe n'inama ishinzwe amahoro ku isi. Imbere y'abantu bakeya barimo abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, Kagame yavuze ko iki kibazo cy'inyito atari ubwa mbere kizamutse. People are struggling to call it now genocide against the Tutsi, but the problem of abakirwana no kuyita Genocide Yakorewe Abatutsi. Iki kibazo cy'inyito cyanatangiye kuva kera cyane mu 1994, ibihugu bimwe byanga kuyita Genocide. N'ubu haracyari igihugu kimwe cyangwa bibiri byarahiye kudakoresha inyito Genocide Yakorewe Abatutsi, uko byari byananze kwemera ko ari Genocide mu mwaka w'1994. Biratangaje ukuntu amateka yongera kwisubiramo. Kuva mu mwaka wa 1994 birasa naho tugenda twizenguruka. Ni nkaho kwemera inyito y'ibintu uko biri byaba ari nk'impano duhawe. Wakwitwara uko babyifuza bakaguha iyo mpano yo kwemera kwita ibintu uko biri. Ntabwo ari abadakoresha imvugo iboneye gusa batunzwe agatoki muri uyu muhango. Abavuze bose banashyize mu majwi icyo bise umugambi wo guhakanisha icyaha ugaragarira cyane mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ibiganiro byanyuze kuri televiziyo y'igihugu uyu munsi nabyo byatinze cyane kuri iyi ngingo. Abahagarariye u Rwanda mu mahanga bamwe bavuze ko hari benshi bakikingiriza ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, bagahakana uburemere bw'iki cyaha cyangwa se bakavuga ko habayeho Genocide ebyiri. Uyu ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ubwo yavugaga uko ikibazo gihagaze mu Buholandi, aho ahagarariye u Rwanda. Muri iki gihugu cy'Ubuholandi usanga ingufu z'abahakana n'abapfobya Genocide Yakorewe Abatutsi zisa nk'izagabanutse. Wabonaga bafite ingufu nyinshi, bigaragambya buri kanya, bandika inyandiko buri kanya, ariko bisa nk'ibyagabanutse, ariko baracyakoresha imbuga nkoranyambaga. Hari abandi b'urubyiruko muri za 30 muri za 20 bakaza nabo mu bikorwa byo gupfobya no guhakana Genocide. Ntabwo twakwirara, ariko
biragaragara ko ingufu zagabanutse kubera ko abakwirakwije ingengabitekerezo ya jenoside ni abayikoze bahungira muri iki gihugu, kandi ubutabera bwa hano bwagaragaje ko hari icyo bwagiye bukora. Muri uyu muhango Perezida Kagame yanavuze ko byumvikanye ko ari Paul Rusesabagina, nubwo atamuvuze amazina. Yavuze ko atangazwa no kuba amahanga akomeje gutinda ku buryo yagejejwe mu Rwanda, nyamara akirengagiza impamvu akurikiranwa n'inkiko. Yavuze ko ubutegetsi bwe buzakoresha inzira zose zubahirije amategeko kugira ngo bushyikire abahungabanya ituze ry'igihugu. Iyi yari inshuro ya kabiri umuhango wo kwibuka uba mu buryo budasanzwe kubera icyorezo cya COVID-19. Abantu 7 bonyine barimo Perezida Kagame n'umufasha we nibo bemerewe gushyira indabo ku rwibutso rwa Gisozi. Imihango yo kwibuka yakomereje mu nzu y'imyidagaduro ya Kigali Arena, ahari hatumiwe abantu mbarwa bahagarariye abandi. Mu gihe cy'icyumweru abaturage basabwe kwibuka bakurikira ibiganiro bitandukanye kuri televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Ku nshuro ya mbere leta y'Ubufaransa yemereye rubanda kureba ibikubiye mu nyandiko zikomeye ziri mu bubiko zerekeranye na jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. Inyandiko rubanda rwemerewe kuzibona kuva kuri uyu munsi hibukwa imyaka 27 jenoside ibaye. Ni inkuru ya David Bamford umugezwaho na Ibete Kabatesi. Ayo makuru ari mu bubiko akubiyemo uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yo mu Rwanda mu myaka 4 yayibanjirije kugeza ibaye mu 1994. Harimo ibyo wahoze ari perezida w'Ubufaransa François Mitterrand na minisitiri w'intebe we Edouard Balladur. Komisiyo y'amateka ari nayo yabanje kubona uburenganzira kuri ayo makuru yamaze gusohora icyegeranyo cyayo mu kwezi gushize isobanura uruhare rw'Ubufaransa mu bwicanyi nko gutsindwa gukomeye. Yatangaje ko abayobozi b'Ubufaransa barebye hirya mu gihe jenoside yategurwaga n'abahutu b'intagondwa. Cyakora yahanaguyeho Ubufaransa ubufatanyacyaha mu bwicanyi bwahitanye abarenga 800,000. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Bari kuri internet tubisegureho kubera ikibazo cya tekinike, ntabwo Facebook live irimo gukora ubu nibishoboka amakuru turashyaho inyuma. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tukomereze ano makuru mu burengerazuba bwa Afrika. Perezida wa Cote d'Ivoire yavuze ko Laurent Gbagbo wigeze kuyobora icyo gihugu na Charles Blé Goudé wari inkoramutima ye bemerewe kugaruka mu gihugu nyuma yaho bahanaguriweho Burundi ibyaha byibasira inyokomuntu. Perezida Alassane Ouattara yabivuze nyuma y'icyumweru urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwemeje ko Bwana Gbagbo ari umwere mu rubanza rwibanze ku bikorwa by'urugomo byakurikiye amatora yabaye muri Cote d'Ivoire hashize imyaka 10. Ni inkuru ya Louis Ross umugezwaho na Victoria Wonkunda. Hashize hafi imyaka 10 kuva Laurent Gbagbo atawe muri yombi aho yari mu bwihisho mu nzu ya Abidjan nyuma yo kwanga kwemera ko yatsinzwe amatora. None ubu kuba yarahanaguweho ibyaha byibasiye inyoko muntu mu gihe cy'intambara y'umwiryane yahawe ubutumire bwo gusubira mu gihugu. Mu ijambo Perezida Alassane Ouattara wamutsinze mu matora yejeje kuba minisitiri yavuze ko Gbagbo azafatwa neza na guverinoma kuko azaba yemerewe ibigenerwa uwahoze ari umukuru w'igihugu. Gbagbo w'imyaka 75 y'amavuko aracyashyigikiwe mu gihugu. Gusubirayo kwe bizagira ingaruka ahantu hahora hari umwuka ututumba wa politiki. Tugaruke mu karere k'ibiyaga bigari. Amashami abiri y'umuryango w'abibumbye aravuga ko hafi 1/3 cy'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugarijwe n'inzara ikomeye. Yasabye andi mafaranga mu buryo bwihutirwa, amafaranga y'inkunga muri gahunda yo kubonera umuti icyo kibazo. Bitumye iki gihugu kiba icyambere ku isi mu bifite umubare munini w'abantu bakeneye inkunga yihutirwa y'ibiribwa. Ngo impamvu y'ingenzi bitera na amakimbirane. Ni inkuru ya Wiros umugezwaho na Florentine Kwizera. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rirerura ibifungurwa PAM hamwe n'irijeje uburimyi n'ibifungurwa FAO amenyesha yuko ibintu bitari bwabe bibi nk'uko byifashe muri kino gihe, aho abanyekongo baharurwa muri miliyoni 27 bari mu bukene bw'ibifungurwa, igitigiri kiruta ivyo mu bindi bihugu byose byo ku isi.
aya mashami ya ONU yompi avuga yuko igitigiri c'abashonje gishitse ku rugero rutari bwaboneke kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikwiye gushobora kugaburira abanyagihugu bayo ikanashorera amahanga umusesekara. Intambara niyo mpamvu nyamukuru y'inzara cane cane mu ntara zo mu buseruko bw'ico gihugu aho imigwi yitwaje ibigwanisho iharurwa mu mirongo ikunze kugaba ibitero ikica abantu. Ibintu bimeze nabi cane no mu ntara za Kasai yo hagati naho nyene habaye injyane. Ayo mashami ya ONU avuga yuko ikiza ca COVID-19 n'idindira ry'ubutunzi byatumye n'ibyahuha bitabihuhuka. Inkuru ya Wiros. Indwara ya coronavirus imaze guhitana abantu barenga miliyoni 2 ku isi, BBC gahuza miryango yabateguriye ikiganiro kirimo abaganga ushobora kubaza kuri iki cyorezo. Twandikire ikibazo cyawe kuri uru rubuga rwacu rwa Facebook maze tukigeze kuri muganga. Ibisobanuro muzajya mubyumva mu makuru yacu yo kuwa mbere no kuwa gatatu no ku rubuga rwa internet rwa bbc.com/gahuza. BBC gahuza miryango, uyu rero ni wa mwanya w'ibisubizo ku bibazo byanyu ku ndwara ya COVID-19. Uyu munsi muganga Leonard Wayo ukorera mu Bufaransa arasubiza ikibazo cya Dionise Kwizera uvuga ati mbe burya abana baragwara COVID-19 ko atabo turumva yahitanye. Abana bashobora gufata COVID ariko rero ntago barwara, keretse wenda iyo bafite nk'ubusembwa bavukanye bukomeye bireke nk'umutima cyangwa mu bihaha, naho ubundi barayifata ariko ntibarware. Uretse ko abashaka kwitera abandi bakuru iyo wenda bagiye gusura abasaza n'abakecuru bakomokaho, bagahoberana, bagasabana, bagasomana, icyo gihe nyine abana bashobora kwitera abantu bakuru ariko bo ntago barwara. Iyo tuvuze abana ubwo ni kuva ku myaka ingahe kugeza kuri ingahe? Imbere y'imyaka 11, kuko imbere y'imyaka 11 n'ubu ngubu abana inhanga ntago ari ngombwa yuko bambara agapfukamunwa. Abana bafite ubuzima buri mu manegeka bira bita vulnerable, iyo bahuye na COVID n'ubwo bavuze ko ubundi abana batarwara nk'abantu bakuru, ubwo wenda ntabwo bimera nabi. Oya rwose nabo ngabo mvuga wenda bafite ubusembwa bavukanye nko mu bihaha cyangwa no mu mutima. Mu byo nzi nasomye hari umwana umwe warwaye araremba ariko nawe yari hejuru y'imyaka 11 ariko yari afite n'ubundi busembwa. N'umwana wavutse ubwo nawe ni kwa bimeze? Ahubwo mfite urugero rwose, hari umuryango w'umuganga yafashe coronavirus ayifatira mu bitaro, noneho no mu muryango we umugore we n'abana yafite umukobwa wari umaze kubyara akana k'uruhinja, n'akana k'uruhinja bagapima basanga gafite coronavirus ariko rero ntabwo kwigeze karwara. Ubushakashatsi bwari bwamenya igituma abana iyi ndwara itabashegesha nk'abantu bakuru. Igituma itabashegesha byo birazwi, nuko burya abana baba bafite ibintu mbese bimeze nk'inkingo kimeza mama babo bababyaye babahaye, cyane cyane iyo bakiri batoya. Ahubwo iyo banonse burya nyine mu mashereka haba harimo za antikoro nyinshi, ubwo budahangarwa nyine biterwa n'amashereka n'ibyo ba nyina baba barabahaye bakiri mu nda, bafite ubudahangarwa rwose bukomeye burya abana. Hanyuma wari uvuze abana kugera ku myaka 11, hagati ya 11 na 18 ho bimeze gute? Aho ngaho burya hagati ya 11 na 18 nibyo bita mu Gifaransa ngo puberite, nubwo baba batangiye nyine kuba ingimbi. Aho ngaho nyine nibwo ubudahangarwa bakiri batoyo butangira kugabanyuka, kubera ko nyine baba bafite imisembo itangiye nyine kugurumana mu mubiri, niko nabivuga. Aho rero bishobora gutuma ubudahangarwa bavukanye butangira kugabanya gatoya hagati y'iyo myaka rwose. Hari benshi baba bari mu bitaro muri icyo kigero? Oya, uwo rwose ndi urumva ndavuga ngo ndashakisha no ku ntoki. Ni umwe wari ufite imyaka 18 ariko nabwo yari afite ubundi busembwa, yari afite izindi ndwara zo mu bihaha, ariko rero hagati aho rwose munsi yaho nta mwana rwose nzi wafashwe. Ubwo ndavuga ibyo nzi mu bitaro nkoramo, ariko rero n'ibyo twagiye dusoma abana rwose ya coronavirus ntago mbese bisa naho itanabareba. Nicyo gituma ahubwo kubabuza gutembera bitugora, kuko baravuga bati nubwo twayifata ko
ko nta ngaruka tugira. Muratuburiza iki kwitemberera ngo twigire mu maresitora cyangwa tujye gukina umupira cyangwa tujye kwiga? Muganga Ronald Nduwayo, mukomeze rero mutwohereze ibibazo byanyu ku ndwara ya COVID-19. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kubyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango aribwo bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori turabagezaho kuri wa gatatu uyu munsi mugenzi wanjye Ipete Kabatesi yavuganye n'abategarugori babiri bo mu mujyi wa Kigali bafatanya akazi bahemberwa n'ubucuruzi bw'indabo. Mwiriweho neza. Aren Ingabire na Mpano Paulette, umwe n'umukobwa undi n'umutegarugori, bishize hamwe bakora umurimo wo gutunganya indabo zo mu bwoko bw'ibiti bakazigurisha. Ikigo cyabo cyitwa IV Bless mu rugo gikorera mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Gacuriro, niho twabasanze. Ducuruza ubwoko bwinshi bw'indabo. Nk'aha ngaha tubaze ubwoko buhari ngira ngo twagera nko muri 20. Rero buba butandukanye. Nk'iyi ngiyi ni palme abantu benshi bayizi, iteye mu butaka, ari plante nini cyane, ariko palme ziri ubwoko bwinshi. Rero iyi ni imwe mu bwoko bwa palme ntoya ishobora kujya muri vase ntoya. Iyi ni ubwoko bumwe bwitwa snake plant. Snake ni inzoka, rero abantu benshi ahubwo baranayitinya. Ntabwo rukurura inzoka, nta n'ahantu ruhuriye n'inzoka uretse kuba rusa nk'inzoka kubera no mabara yazo. Nirwo abantu benshi dukunda kubabwira ngo bafate, kuko ushobora no kurwibagirwa nturuha amazi rukabaho. Muzikura hehe rero kugira ngo ururabo ruze rumere rucya rugende rugera muri po? Hari ahantu bita muri pepiniere, baba bafite indabyo nyinshi cyane, ziba ziri mu gitaka, ziri mu mashashi, n'imizi yabyo biri kumwe. Twamara guhitamo ururabyo turagenda rero tugashaka amavaze ahantu hatandukanye, zimwe ziba ziri mu ibumba, izindi za plastique, hari ziri muri sima. Rero ntabwo abantu bafite umwanya wo kujya kubikora, mbese arashaka ahantu agenda agaterura. Ni muri ubwo buryo twebwe icyo dukora cyane gikomeye ni uguhuza ibintu umuntu adashobora gutekereza kwihurizaho ubwe. Hari igihe umuntu aza mu rugo rw'umuntu akavuga ati mbega ahantu heza, ariko ntamenye ko byafashe kujya Kinyinya gikoze iyo vaze kikaturuka Kanombe. Rero icyo twe dukorera abantu ni ukuza tukabishyira hano, ukabona ko mbese ari umutako wuzuye ushobora guterura ukagenda ugatereka. Noneho rero iyo umukiriya amaze gutwara ururabo bigenda bite? Iyo tugurishije dufite ikarita tugohereza ijyana n'ururabyo, yanditseho ugomba kuhira ururabyo inshuro zingahe, ugomba kurujyana hanze wenda rimwe na rimwe. Hari izisaba kujya hanze, hari izisaba kuguma mu nzu. Mwebwe ubwo bumenyi mwabukuye hehe? Ntabwo twabyize, ariko dukoresha cyane internet. Turasoma, tukabaza, tukabishyira mu bikorwa byacu. Uyu mwari n'umutegarugori basanzwe bafite indi mirimo, babifatanya bate? Kuva saa 2 kugera saa 11, kuva kwa mbere kugera kwa gatanu tuba turi mu kandi kazi, ariko muri pause nta kindi dukora, turahamagarana tukavugana. Hari umukiriya wampamagaye, uyu twagomba gukurikirana byagenze gute. Hari utuntu twinshi tubamo, ariko tugerageza kudatuma byica akazi dukora ka buri munsi. Nko muri weekend nta zindi gahunda tugifata, tuba tuzi ko tugomba gukora, kuko niwo munsi muremure tuba tubonye kugira ngo dutinde ku murimo dukora kandi tuwunoze. Ushaka kwicara mu biro bashanga ibitekerezo byagiye mu bucuruzi aho gukora akazi wari urimo. Hari igihe kugacamo, ariko wirinda ko kabengamira kandi kazi. N'ibintu
ukunda ibintu byo gutegura indabo cyane ngo noneho kubona ururabyo rwakuze byo uhita usesura rumeza kuko urarureba ukibuka ahantu rwari ruri bwa mbere urubona bwa mbere tujya kurufata muri pepiniyeri. Rero bisanzwe biturimo twese twakuze turi mu rugo batubwira hagomba kuba hasa neza, jardin igomba kuba ikutse neza, kandi nibaza ko noneho kubimenya kurushaho bituma ubikunda kurushaho ukanabikora neza kurushaho. Hanyuma se mubona abakiriya ubu ngubu? Tumaze imyaka 2018 nibwo kampani yatangiye, kugira ngo yari umukiriya umwe mu mezi 3 ariko ubu ngubu rwose barahari. Dufite abakiriya baza kudusaba gukora jardin yabo, dufite abakiriya bama ibigo bikora ibintu bitandukanye biza bikatubwira turashaka ko mudufasha kugira aha hantu hacu heza, amabanki ajya twegera akadusaba. Aren na Paulette ngo hari inzitizi bajya bahura nazo muri uyu murimo. Urumva kuko turakora twese, hari igihe tuba dufite amakomande menshi, stoke yashize tugomba kujya kubishaka hagati mu cyumweru, tutari busiga akazi ngo dukore iki. Abantu bashaka ibintu tudashobora kuba dufite kuko amasoko ya hano nk'urugero nk'amavaze ya plastique dukoresha ashira mu isoko aho dushobora kubigura. So izo ni inzitizi ko mu Rwanda tudashobora nanone kwikorera ibintu by'abakiriya bashaka, ariko dufite icyizere ko hazaza inganda zishobora gukora amavaze meza abantu bishimira, tutarinze guhora twimportinga kuva hanze. Ntabwo turagera ahantu dufite imari ihagije kugira ngo tube twagira abakozi. Hari bimwe bitugora ariko abakiriya barahari, turabibona ko bishoboka cyane gutera imbere muri aka kazi dukora. Aren Ingabire na Mpano Paulette bakora umurimo wo gutunganya no gucuruza indabo. Ni na hano dusoreje, muramukeho. Barakoze. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye ni ibikitse ko wimyoje sheri. Oya rwose bisibiye. Kuko ibikitse kandi hari ikihe kibazo? Urabona ntabuze ibitotsi byiza, najyaga nigira muri amasaha ya 10:00 z'igitondo kugeza n'ubu kandi. Nka rero wagize se ikihe kibazo utetse? Ubwo se ntubyumva? Ni 12:45 kuri BBC. Mu gusoza n'amakuru reka nongere nte ijambo Prudence Ndyumva atugezeho hamwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri BBC muri kano kanya. Urwego EMA mu mpine rugenzura ikoreshwa ry'imiti mu Burayi rwavuze ko kuvura kw'amaraso bidasanzwe bigomba gushyirwa ku rutonde rw'ingaruka zishobora guterwa n'urukingo rwa AstraZeneca, ariko ko inyungu ziruta ibyago rushobora gutera. Umuyobozi wa EMA Emer Cook yavuze ko urukingo rwerekanye ko rushoboye gukingira COVID-19 rukarinda kuremba ndetse no kujyanwa mu bitaro, kandi ko runarinda ubuzima. Hagati aho hano mu Bwongereza abategetsi bazatanga urundi rukingo rusimbura iyi AstraZeneca ku bantu bari munsi y'imyaka 30 nyuma y'uko basuzumwe uru rukingo, ariko nabo bavuze ko inyungu zarwo zishobora kugira ingaruka nziza ziruta ibyago rushobora gutera. Hanyuma perezida wa Cote d'Ivoire we yahaye ikaze wahoze ayoboye iki gihugu Laurent Gbagbo n'inkoramutima ye Charles Blé Goudé bafite ubwisanzure bwo kugaruka mu gihugu nyuma y'uko bahanaguriweho ibyaha byibasiye inyokomuntu byakurikiye amatora y'umwaka wa 2010. Urakoze Prudence Ndyumva wategezagaho amakuru y'ingenzi uri wawe mu rugo muri gahunda yo gukumira icyorezo cya COVID-19. Ano makuru yarahagarariwe na Marco Niyonkuru, mwakoze guhita mu BBC gahunda miryango muramukira.